بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Alhamdulillah, angkan yadulawanna sepuluh pitu Ramadan Jualan ay waktu Lumari pangalat ta'ala Matari mamadeceng sinna amalakta Dunia Madampang sinna kesalahatta Terutama saya tahu bahagia, tahu mampu. Hadirin hadirat yang kami muliakan, aku kurang melebihi mempertulungi Allah Ta'ala Jalanna ia ulangi. Jadi puasanya termasuk tanda kesyukuran lauri sesarajan Allah Ta'ala nasabah aku niri lawan na yaulami nabirang Allah Ta'ala petunjukna apa tiruanna merupakan cahaya lampu resisinom na nawanding napalawisang diwasami anu madecin dan niya anu dia na madecin bayinatin minal huda wal furqan, keterangan papanas sa siyagagana jadi yang kena kurang lebih pada launa lampu cahaya nur nabira pengalat Allah di panjajinna ikunin mangruna wajib pulih na perlu isang madecing yaru kurang lebih Yusni bacanganna pahanganna padupanganna Serikon mangi nariola rikoro anu napuji Allah Ta'ala macam nabela poleri larangan Allah Ta'ala. Jadi perlulah dulu umat salam ni napaham madeci niru puasanya kurang. Dan karena biasa ada nasuruh Allah Ta'ala makada saya tanda-tandan macawi ancuru ulino macawi tokot tawa poleri kumbiri benar itu
Mari kumakuran ni tahu melo maguru ni agamai. Mayroon po ng agamai, pero hindi kaya Quran ni. Kung na mamay gatot perhatikan ni mayroon misal ni agamai, ay mayroon lanchuru lino. Mayroon sapu muru na lino. Ayoro salah satu tanda-tanda as-sa'ah. Makada macawin itu ngumpo dia seni waktu atau komen na tawe boleh dikuburu untuk pasiluan sinin na jama-jama tarilino. Asal ini rudin. Kedua, mari kutab bini. Dua senasya masing-masing. Dinagar sianan ng asyacinan. Ayaro tanramuti magkada macawin itu kamalino. Macawin ni hancuru. Macawin ni tokotawi. Maparakara ni tawi tamatan na. Susurun na. Susala ni padaya. Salap pada salam. Tumatapro pada tumatapro. Susuyatin. Maparakara. Siap buku-bukurun. Pero tanran macawi. Ancuru lino. Agapi. Makada. Dia nak beraka. Balik na tahu. Makurang ni beraka na nariku angka. Tapi dalik na pengalatang. Dia na may lokar di sini. Kung yan na cecay pengalatang minyo nalawi nariku angka asil inalawa na tahu. Ayaro tanra naman niyo. Keempat, makurang siri na makundri. Saman na din na nanitaw kiuruanewi, doon na masiri, mapitan niya, tsatsan niya, uro na, ano nalarang niya gamata. Makurang siri ni. Ayaro, tanrama apa, tanram naraja nasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ramaktoa makada doon na ito nanitanan churu lino na rikwapakwiro. Jadi kuning monroy na tumarado syukuru ang kanaman ning akuran lebih na panuro pengalatala. Kutunuri paham na pentingan na riak guri. Aparunan na rising na becing. Pikogi baca. Pikogi betuami. Pikogi batiwil laksanakan niaga na puyo. Ang pagkoro ilalaw na iyo ako ram lebih. Gangkana pakai sara-sara. Batinan di guru tapak guru ki. Natarong niya sini ilmu tajwid. Pikogi bacangan na, pikogi canona, pikogi lampena, pikogi agana. Ayaw, usunod na ilmu tajwid, padukangan na, perlu hinin na sama baca Quran ni. Karena din niya cuci bawang. Yang guruin na Quran lebih. Allah Ta'ala makada walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri wa hal min muddakir. Allah Ta'ala ngarampu makada puriyallumuyannya Qur'an ni al-yallumnya Qur'an ni karena ditarik alumo untuk nabaca tahu ni ngerat tahu kuma tungtun itu ilmu ngerat ni Allah Ta'ala lumon. Matungtong ito belum mapalay pengalatan lumuyang. Nakuluri dikiri pikogi apala
siagai kana. Nilo pada capana siagai kana. Tapunan na agal na may kasan na rupan na. Bara siaga may hurupu bawang, wadi ni talakal dupu ni Allah hurupu. 10 pa ang katatina, 10 to apa dia katatina. Sebanding nero anciligan na rupatawi. 10 pa lapa jaring na tawi siwali. Na 10 pa siwali, seimbang si bawah hurupu apunan na kurang lebih. Jadi pengalatala pancaji tawi, pengalatala itu pancaji kurang lebih. Allah 20 hikmah ditujun dari Quran. Dari Quran gurunya kurang lebih Rusufin atau merjingin atau nak guru itu mencaji malap ya pelana. Karena merjing Rusufin Niki abitun apa aja nak guru mencaji malucun ya pelana itu. Nah selak merjing apa berarti? Jadi 2 apalan nalolongan. Nalolongan ni apalan yang rasa sana, nalolongan tu ni apalan nak guruna. Apurang katahu terjadi resesina orang dari Pakistan. Mencari ini si tahu nak guru. Na dia penoleh temeriwi juz amat. Selama ini kerja napakwa aifah guru. Jadi nasiman rasa kaya. Al-Pawan ni makada angkat ladana Nabi ta makada. Kumarji ni firat tema guru Quran nak guru ci mencari maluki-luki nakalana. Awar tahu tidak matul tengguni nanya teriru waktu. Si komani rejimnya ni kira si kotoma ni batin matul membayar mestinya kurang lebih. Itu orang dari Pakistan. Dia tahu runtuh nak guru kuri tanah Mekah. Entah kalau sekolah menurut tahu nak kafala riasan madrasatul fakhriyah. Usahana tahu polri Pakistan dia taruh. Kalau nak guru kuru, ikat guru ti ikan resuti. Karena ni kata milaman rekor sekolah ikan re. Anak kuru batin atau ibu amala supaya nak guru ditahui agama nak pengalatan. Angkatan orang pura wanita yang tak dewasa. Presiden dia pasti jus nak baca sesuatu. Sesuatu paterimai duit dah 10 rial. Betul nanti ibu amala serikuan mungkin maju bacakan nak Quran. Nak baju guru ni rusujuna akuram lebih. Ayo pengalaman. Karena angkari orang ngapakurusin temalbukum pihak. Sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala rampu makadai ye hadis qudsi. Sabana wa berenya kurang lebih laur linoi asalamakan lino yaman walisan. Karena bapak lebih linoi dan dia bapak salama linoi. Jadi kalau yang suruh lino terdingnya kurang. Agak terdingnya kurang dia kata mission. Mate sinin na yero ta mission ini. Ngalupai. Yare ka matin na toniha. Dia kata mission bate. Ancuru ni tulino. Assalamualaikum turun kamu patut perhatikan insyaallah. Dia tunasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terpenting lalu agurun baca Al-Quran ni. Suruh neso salah satu anak-anak
membaca khutbah, meruntuh orang Mesir, ia inapkan kapui, meruntuh membaca wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Inapau ni nasa, kata membaca nasa besi kaliakan apa? Nakumeda di sini, nasa bega ka asiligan na sini soya ka. Malabi nasa sasala, malabi si sala betul na nasa ko sini baca so, ibaca aga. Padahal ya rutawin, ya, kuda ustala rutawin sarjana ni rutawin. Sarjana agama ya rutawin. Depa nakuru wasara ero Mesiri masih nak terpula malam nasib dia sekedar apa jadi perluan ero bekasini terpumana ya guru percaya selalu gigi lilata tanya liara jadi biasa tidak salah biasa tanya makharijul huruf menrumusul tanya sunnah huruf jadi guru ni tanya guru Malomo kan masih na pengalatalan na di Malomo pengalatalan na rampi makada wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuru yawm al-qiyamati a'ma. Makada pengalatalan na migi mabukuri rampi-rampiku fa'inna lahu ma'isatan dhanka majapupun naiwi atutunan marji atutunan maperi ako ya bukuri ya Quran ya bukuri warin-warin ya bukuri pakisiwan ni ususay ya lo sa pangalata maka na mapamarji ko to yung mabukuri warin-warin ya Lauria mabukuri ya Korako mabukuri pakisiwan mo Lauria mupunain itu atutunan marjini fa'inna lahu ma'isatan dhanka yani dhayiq wa nahshuru yawmal qiyamati a'ma menyayar tahu papukun muslimun di luar pada mahsyar walau kana mauta benak kita muslimun padahal tamila rumah kita kilinot mereka muslimun di perbutai qala rabbi lima hasyartani a'ma maka ini pun ang maging padapunan na rin ang kakubuta wa kada kuntu basira na pura ka makita kilinot qala kadhalika atatka ayatuna panasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa makuni runasan na pulay ko ayayaki tanra-tanra kinike malupay demu jampani wa kadhalika al-yawma tunsa makutuni rasay walupay tono waktu kaitoni malupay ko demu ipakita jadi tahu dia na jampang itu Al-Quran ni agama na pengalatala butai studi mundi butai ngari protokol ni pula dikuburu ulama depungan di padang masyarakat jadi terpentingan lalui sehingga lebih kun kehadir apa mana silin na deceng ni perimana meki pengalatala anehir kurang lebih ada-ada na pengalatala cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.